Эй, чукура, жейчи нормально. Эй, Умар, sen iştep жүрөсүңбү же эмне кылып атасың? Seni, ben atmağımı tutuyorsun. Tamam, ne oldu? Yani yüzü olmayınca bu uçmak bu. Kapılma iyice olur bir. Umar, үйгө акча керек. Anan, ben ne kötü de şöyle taptap çıkıyorum böyle. Cemile, benimle işleyebilirsin gerek mi? İştemeysin. Мен айтпай да ошентип. Умар байке, Аминачы болду кылачы. Токтоп турчу эми. Çok, sen ne? Ошондо мен не? Жөнүнөн эле көчөдө жүгүп отурасыңбы? Ооба. Я Амина, палку не перегибай, хорошо? Я не перегибаю, Умар. Сен жөн эле жүрөсүң эшикке, жака биякта. Я Амина, эже деген сайын көбүч макулбу? Эй, в смысле? Gel. Niye uçurda sana ziyarete verdiler ya? Bir çayınlar cön çabay. Kada çayınlar çıkıla. Hem yok gitti sizlerden. Balam. Akça gerek oladı. Ооба, потом. Каяка? Дишиң болбосунчу макулбу? Çürek doğru tüpek tuvarla. Kızlarım o yerde cinet koğula. Ben jaka koyayım. Чалпылдабай жейчи. Тубаска окуп чыкты. Умар байке, каякта? Тура талжаса жакшылап карасаң. Кырбай сүрөсө болбойбу эмне? Эркек тибеч макулбу? Умарчы жаман эркек. Биракты жыйнап коеюн. Не отырасың? Турчина тияқты. Алло. Чатам. Жакшы. Давай, батам. Мен кеттим, апа. Kayakla. Эшикке барасың. O üyleri jiraşıp koysan kola cıldırışıp. Апа, мен де жатам деп келгенби? Ойбочу. Бастан эстей кылбай, жөн эле үйдө отурушат. Ay müllü olanlar bile o kattan kıladak kılar dele. Эй, секирбечи. Апа, баары жакшы элеби? Точно жакшы.